баъди муаррифии пурдабдабаи китоби нависанда ва журналисти тоҷик Гулсифат Шаҳидӣ дар Лондон, рӯзи 11 апрел қарор аст дар душанбе маросими муаррифии китоби нави ӯ баргузор шавад. Шаҳри ормонҳо ё шаҳре ки орзуҳо амалӣ мешаванд, ахиран ба забони англисӣ дар Лондон ба ҳайси асари барандаи ҷоизаи озмуни Авроосиёи боз ҳамоиши китоби Осиёи марказӣ дар соли 2015 муаррифӣ шуд. хонум Гулсифат Шаҳидӣ пораҳои ин асар ва намунаҳои эҷодиёти дигари худро дар интернет барои ошноии васеъи хонандагон пешниҳод мекунад. қиссаҳои шаҳри ормонҳо дар бораи насли ҷанги Тоҷикистон, фарҳангиёну рӯшанфикрон ва сокинони оддии Душанбе дар оғози солҳои 1990 ҳикоят мекунад. қаҳрамонҳои асар намояндагони миллатҳои гуногуни он вақт сокини Тоҷикистон аз ҷумла русҳо ҳастанд, ки вижагиҳои зиндагии худро дар ин кишвари офтобӣ доштанд. ҳоло хонум Гулсифат Шаҳидӣ дар хати тамос бо мо аз шаҳри Москав ҳастанд. салом хонум Гулсифат, китоб муборак. пеш аз ҳама дар бораи ин китоби худ бигӯед ки муҳтавои асосии он ва паёми аслии он чист? салому дуруд бар шумо, барои ҳамаи онҳое ки маро гӯш мекунанд. ташаккур барои табрикот. пеш аз ҳама мехоҳам гӯям ки ҳамин пурдабдаба барои ман хеле як калимаи хеле зиёд аст барои ман. дабдаба надорад. интернет як чизест ки як кас агар дар як ҷо як чизро бинад, онро гузошта ҳам мегирад ва ҳамин ахбор пурдабдаба мешад. вале ман чизе ки навиштам як чизи оддӣ. ин зиндагӣ ва солҳое ки дар ин китоб дар бар гирифта мешаванд, инҳо солҳои аз аввали ҷанг, солҳои 90-91 ва то солҳои 2005, чунки бачаҳо бузург мешаванд, ба як мақсад мерасанд ва он орзуҳое ки доштанд амалӣ мегарданд. дар бораи худи китоб шумо мепурсед китоб дар бораи чист? бале китоб дар бораи зиндагӣ, пеш аз ҳама зиндагие ки мо ҳама доштем. шумо бовар мекунед вақте ки ман ин китобро, ин аввалин китоби ман ба русӣ аст, ман вақте ки ин китобро чоп кардам, одамои зиёде ба ман навиштанд ки худашонро шинохтанд. шумо бовар мекунед? яке мегӯяд ин ман ҳастам, яке мегӯяд ин ман ҳастам. ман гуфтам не, образҳое ки маҷмӯъ хеле аз мисол аз 10 нафар 1 нафар ё аз 15 нафар 1 нафар сохта шудааст. мувофиқи қонуни адабиёт. бале ҳамчун қонуни адабиёт. ва вақте ки ман ин мактубҳоро гирифтам, ман фаҳмидам ки ман ба дили одамҳо ҷо гирифтам. яъне ман не, ин қаҳрамонҳои ман. манзури ман ин аст ки масалан шумо ҳамчун нависанда пайғоме ки дар ин китоб доштед, паёме ки гуфтан мехостед ба хонандаатон чи аст? яъне китоб аз 4 ҳикоя иборат аст. ҳар як қаҳрамони шумо нақши муайянеро иҷро мекунад, дар бораи орзуҳое, барои амалишавии орзуҳояш талош мекунад ва мерасад ба мақсадҳояш. вале ман ҳам инро дарк мекунам ки дар солҳои 90 то соли 2005 Тоҷикистон ҷанги шаҳрвандиро пушти сар кард. давраи осон набуд. яъне масалан бо ҳамин давра, бо фарогирифтани маҳз ҳамин давра шумо чӣ гуфтан мехостед? ман аз аввал мегуфтам ва то ҳол мегӯям ки мо бояд ин саҳифаи зиндагии ҷумҳуриро, яъне ҳаёти мамлакатамонро бояд фаромӯш накунем. ҳозир ҷавонҳое ҳастанд ки тамоман намедонанд ки ҳамин ҷанг буд. вале медонед, манкур шудан осон. ин таҷриба аст. ин ҳам таҷрибаи хеле 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 барои мо вазнин, вале таҷриба аст. ва агар дар бораи ин нагӯем ва ҷавонон инро нахонанд, онҳо намефаҳманд ки имрӯзи хуби онҳо аз кадом рӯзҳо пайдо шудааст. медонед? ва медонед, ман мехостам ки хонандаҳои ман пеш аз ҳама фаҳманд ки
این جوانی که امروز دارن با آن جوانی که قهرمانای من داشتن فرق خیلی بزرگ دارد و باید هر یک کس به قدر زندگی امروزه خود برسه. شما حالا یک چیز مهم رو تاکید کردید که درباره سالهای جنگ تاجیکستان خیلی معلومات کم دارد نسل امروزه. واقعا هم اگر ما به تاریخ ادبیات همان سالها نظر افکنیم ما میبینیم که بجز چند اثر جداگانه نویسنده های تاجیک و یا نویسنده های روس واقعا هم مرور به آن رویدادهای سالهای 90 تاجیکستان درست یک مراجعت نشده است در ادبیات تاجیک یا در ادبیات بین المللی. سبب چی است به فکر شما؟ اکنون سببش ممکن زیاد باشد. فکر من هر خیل است و نه همش رو گفتن میخواهم. میدونید برای یعنی فکر میکنید که هنوز هضم نشده اند اون رویدادها از نظری مثلا؟ نه من فکر میکنم که نمیخواهند این چیزها رو به یاد دارن. نمیشود آخه چشم پوشیده نمیشود. منظور شما چشم پوشیده نمیشود چون که آنقدر آدمایی هستن که تا امروز داغ همون در دلشون هست، داغ همون روزها، داغ همون جنگ ها. حاضر زیادتر میگن که نه این هم در کنی و هم در کنی فقط جنگ نشد. بله شکر یک بودنان ولی جوانان نمیفهمن که چی باید خیلی میگن. بله. و این خیلی حکایه ها فکر میکنم خیلی ضرورند. بله. دستاورد کتاب شما پیش از همه خب من از دیدگاه بدیهش اگر این طرف گذاریم نشرش به زبان انگلیسی است. البته امیدواریم که همکنون دایره خواننده های کتاب شما خیلی وسیع می شود. بگویید که چطور شد که قرار کردید کتاب را به زبان انگلیسی نشر کنید؟ من قرار نکردم. شما باور میکنید من کتابم رو به روسی نوشتم و با فستیوال موندم، با فستیوالی که در لندن میگذرد. شما میدونید که ما Open Eurasian. بله. شما میدونید که ما نیم سال در لندن زندگی میکنیم و من با اونجا موندم. گفتم خیلی چی که شود خیلی از چی از کرنایچی یک پوف. بعد ما سپردیم و من در وقتی سپردنی جایزه ها ما رو دعوت کردن. باور میکنید ما رو دعوت کردن و با من جایزه سپردن. گفتن خیلی خوب است کتابتون، خیلی معقول شد و ما با قرار اومدیم که این کتاب باید به انگلیسی چاپ شد که دونن که در تاجیکستان این خیلی زنی هست که درباره همین چیزها می نویسد، خیلی خوب می نویسد. من خرسند شدم. ولی من میدونم که خیلی زیاد آدمانی که در تاجیکستان هستن خواننده های من خیلی زیاد میپرسن که چرا با تاجیکی اول ننوشتید؟ زبانی اصلی شما تاجیکی است. بله. من گفتم که من با تاجیکی نوشتم ولی چیزهای ما رو کم آدم میدونن چون که من مینویسم و کتابخوان کم شده است. و کتاب‌هایی که من می‌نوشتم این خیلی کتاب‌هایی که چی میگن یا وقتی جنگ بود یا وقتی چی من در چاپخانه‌های شخصی چاپ می‌کردم چون که در چاپخانه‌های کلان با من باید از اینجا کاغذ بیار از اونجا کاغذ بیار از اونجا اینجا من چاپ می‌کردم. برای همین آدم‌ها ممکن نمی‌دونن که این کتاب‌ها چاپ شدن. و شما تنها مشورت این است که مثل که نسخه روسی اش را شما در اینترنت میگذارید نسخه تاجیکی اش را هم گذارید و هر نفری که نه من حاضر به تاجیکی نمی نویسم. همون نسخه های تاجیکی رو منظورم. بله. نه نسخه های تاجیکی رو. بله. شما میدونید من میگذارم اگر خواهم لیکن حاضر نمیخوام چون که من امروز میخونم و میخواهم اونها رو تحریر کنم. یعنی شما میدونید آدم باید 10 سال بعد 20 سال اگر اثرش رو خوند باید که وای اثر رو از نو خونده براید و از نو از دیدگاه نو اون رو باید سالی به چاپ سپارم. و من شنیده بودم که این یکی از خصلت‌های خیلی مهمی نویسنده های کسبی هم هست. چوکوفسکی و دیگرها هم بارها بازنویسی میکردن اثرهای خود را. خیلی ما تو اثرهای تو نویسنده های اصیل خودمون تو اون درجه بلند نمیگذاریم. فکر میکنم هر کس در جای خودش
ولی یک چیز البته برای شما گفتنی هم برای شنونده ها گفتنی هم برای خواننده هایی که مرا میخوانند و میخوانند به تاجیکی. من البته به تاجیکی کتاب هایم را چاپ میکنم. من وعده میدهم. آمین. و شما پروازهای بلند ایجادی میخواهیم. تشکر که به این صحبت راضی شدید. هم صحبتی ما نویسنده تاجیک گلصفت شهیدی بودند که اخیراً کتابشان به زبان انگلیسی در لندن نشر و معرفی شد. شهر آرمان‌ها یا شهری که آرزوها جامعه عمل میپیشند. تشکر. زنده باشید.